Počituvani brakja, počituvani sestri, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dragi moji, se naogjame u ova prekrasno zdanje na prirodata. Se naogjame u ova prekrasno okružuvanje koje što vozvišeni od Allah subhanahu wa ta'ala go sozdal so nikakva druga cel, osvem so jedna jedinstvena cel. Nije lugjeto da uživame u vije Božji ubavini. Nije lugjeto da se koristime so u vije Božji ubavini. Nije lugjeto da znajeme kako da mu bideme blagodarni na naši otvozvišen gospodar Allah subhanahu wa ta'ala. Poradi blagodeta koja što nije dal. Poradi česta na ovoj život koji što ni go podaril, za da možeme niz ovije jasni dokazi za Allahovo to postojenje, da dojdeme do zaključog deka na vistina sme dolžni da mu zablagodaruvame na naši otvozvišen gospodar Allah subhanahu wa ta'ala. Kako je možno lugjeto da ne mu zablagodaruvat na Allah? Kako je možno lugjeto da ne razmisluvat za site ovije ubavini koji što gospodar od Đelešenu gi sozdal? Kako je možno lugjeto da ne znat kako da razmisluvat za svoj od gospodar? Ke vi kažem jedna interesna slučka od pred nekoj den. Razgovarav so jedan naš sogragjanin, nemusliman. Razgovarav me za jedna mnogo interesna tema koja što deneska site luge gi tišti, site luge gi mači. Vod labočinata na nivnite duši postoji nemir, ne znat kako da go reša. Imat potreba za takvo nešto. Znajete što razgovarav s ovoj naš sogragjanin? Zborev me za to koliko je sovršen kosmosom, koliko je sovršen univerzumom, koliko je sovršena ova ubavina koja što ne okružuva, koliko sme nije lugjeto sovršeni i koliko sistemot na naše to telo sovršeno funkcionira. No znajete što se sluči pred krajot na našata diskusija? Naš sogragjanin prizna deka na vistina je ubavo, deka na vistina je prekrasno i deka na vistina nešto je sozdalo ova priroda. No beše zbunet, ne znaješe da go dade odgovorot koji je sozdatelot, koji je kreatorot, koji je stvoritelot na ovije ubavini koji što ne okružuva. Samo mi kaže jedna jedinstvena rabota, a ta je deka i to je svesen deka nešto postoji. I to je svesen deka nešto ima. I silata koja što to ja prizna kako postoječka, silata koja što navodno upravuva s ova priroda, reče deka da, postoji nešto, no ne znam što. Dragi moji, razmisluo so nego i mu postavi jedno prašanje. Mu rekov, ti, bideki sedefme u restoran, jadefme, pijefme, i mu rekov, zare misliš dokoliko ti si pobaral od kenlerot da ti donese nešto, da te posluži so nešto, zarem ti ne baraš od nego gotov proizvod ili baraš biftek ili baraš pomfrit ili, neli, tebe ti je to, a ti go servirat kako gotov proizvod. Međutim, da li si ti svesan deka toj kompir za da se izraboti toj pomfrit ili toj biftek imalo nešto što gi sozdalo ili toj pomfrit bil kako jedno malo zrnce pa niknalo zemljata, pa rastel, pa je dobil svoja ta potrebna forma za na krajot nije lugjeto da se okoristime so toj krajen proizvod ili toj pomfrit vo koji što nije se kojdnevno uživame, a ne razmisluvame od kade je dojde. I togaš mi reče da taka je, nije je uživame samo posledna ta usluga, ne li taka, serviranje to. I da se gostime sa ono što nije servirano. To i se soglasi so mene, go prizna to i na kraju go zaprašav da li misliš deka toj proces na serviranje na jedan običan pomfrit može da bide slučajen? Da li za toj proces ne postoji jedna armija na luge koji se grižat to da ni bide servirano? Ja mu rekov da. I na kraju mu postavi prašanje kako toga još možeš da pomisliš deka si te ubavini ova savršenstvo, ako toj pomfrit nekoj stoji za izrabotkata na isti od, kako možeš da pomisliš deka ovoj svet je slučajno sozdaden, deka ovoj svet nego upravuva negoviot sozdatel koji što je inteligenten, koji što je živ, koji što je večer. Allah da ve nagradi so sve koje je dobro. Sakav samo so vas u ovije nekoliko minuti da go podelam
убаво то чувство да се биде благодарен Аллахов роб на сите овие убавини кои што тој ни ги дал и да знаеме како да бараме и како да комуницираме со нашиот Господар Аллах субханаху ва таала. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.